Sağ olun kahramanlar. Hemen toyumuza gayet. Bakırda birleşer iki yaşıvan. Toyumuza gelin kıyılar oynasın. Bolsun olur birbirine mehrivan. Toyda tadak sağlı eller oynasın. Biri bülbül olsun, biri gül olsun. Biri mesye olsun, biri bal olsun. Biri yağış olsun, biri çöl olsun. Anınızda acap günler oynasın. Hormatly adamlar, edin mehmanlar, şuun kulüplerin devleti maşgalatından şeyle davaralı gününe, şahatlıklı gününe, toy gününe, öyleniyen yıldın doğan kardeşlerin, arzularının, begençlerinin, isteklerinin çağırıyor. Bilader Serdar ile Züleyxan'ı durmuş toyuyla kutlamak için ulu hormat dilen toy mikrofonunda öyleniyen yıldın ağası anına niyadı, mehrivan ecekeleri ecev toku anına, Maya Zoya dağları toy mikrofonda çağırıyoruz. Mehrivanlar mümkün olsa şu acayip fırsattan peydalanın. Oğudan yaşları kim dolan enatalarını şu davaralım bilen toy günü bilen kutlamamızı sizden hayiş ediyoruz. Mehrivan doğanların yaşları gelin aptalı şu oğudan yaşları şeyle davaralım bilen kutlayalım. Şuun Serdar bilen Züleyxan durmuş toyyağı içinde yani yurdumuzda dinle belirlenen hormatlı prezidentimin Kodet Firmanı'nın belirlenen milli bahar bayramına da kavat geldi. Şuun kulüplerin devleti maşgalasında şahatlıklı'nın davaralımın koşu toyu. Hormatlı mehmanlar, hadi ağzına. Şunun kulüplerin başkalarında bu toy da dedim hepten çok toy. Yani bütün sahiyanların bütün milletin kardeşler gelen için kulüplere minnettar. Müdüriyası. Neden örgediğimizde doğunun toyluğuyla gelimiz baktığım şunu tutukken toyları şeyle degen yani. Olur gözlerine ikinci oğlu Ferida'yı ünlendiriyor. Kadınlı Ferida, mügelimiz Züleyxa. Sizin çın yürekten tutken durmuş toyunu kutlayan. Sizin buradan baktı durmuşta yaşar. Aldı bir yıl. Yaşınızın uzak olması arzu ediyor. Ödünüzün ulu, enenizi atarı diye. Buradan mı kıylak diyor. Eğer de şöyle kıylak deseniz, alyanı. Korku atışını kutlayan. Hormatly yaşlar, yaş satıncalar, siz şu günkü javapkarçılıklı gününüzü unutmayın. Siz şu gün dinmaşlar, onu bağlı, köyüp yaşamak arzu edin. Bağlı olun. Hormatlı mehmanlar, şu gün geçemizin edadimiz, onların perdendi, körpe doğanımız, toylu bilen gelimiz, Muğla'nın kapısında ilkinci tutuyan durmuş toyu, toylar toyun olsun. Öden şu kapıdan toy tütkeleyle. Yaşlar size de baktardı ötüyen. Köşkte taktınız olsun, tamamı kıyal baktınız olsun. Желаю я вам долгих лет прожить. В семье очень трудно жить. Любить друг друга сильнее себя, но не на час, а навсегда. Уже слов не осталось, все сказали. Сердар Зулейхан, поздравляю вас с таким знаменательным днем. Вам пожелали здоровья, счастья, всего-всего. Я хочу пожелать вам, любите друг друга. Любите сильно, крепко. Пусть ваша любовь будет до такой степени сильной, что могла обойти любые углы. Любовь превыше всего. Люби, люби, люби. Еще хочу пожелать Толику, брату своему, и Гуле, слышно, маме и папе вашему. Благодаря им вот это вот все. Цените родителей, любите родителей. Всего хорошего. Дорогие создатели, я присоединяюсь ко всем сказанным сегодня таким теплым словам. Желаю вам счастья, любви и удачи.
Mehman doğan arnaşların adından toygutlarının şol gülmeyen akşamıyaz. Toylana, ovadan yaşlar balta ortalar. Şunu ürettim aşkın adamlardan toyu. Acayip ardolarına hazır olun, boyutun değiştiğini alay, ovadan yaşlar balta ortalar. Gel bamşin, biz bugün aydım aydalı. Aydım bilen aylanalı dünya biz. Bizi dinleyip bir azı insan ansınları önküsünden gözen olsun dünyamız. Kulüflerin devleti maşgalatın erfa ağlarına eşerim. Çünkü toyumda batlaşan formatı mehmanlar. Sizinki meyada tans meydan sağına çağırıyat mehmanlar. Ovadan yaşların balta önünde şataları tans edelim. Сердце бьется от любви,
Berekeler, çok sağ olun. Çok sağ olun mehmanlar. Hem de adam toyuna ettim. Sizin ömrünüzde de şımarıp toy olsun. Toylar olsun. Çok sağ olun. Mehman adamlar, hormatlı mehmanlar. Toy davanamıda oğudan yaşların şanına acayip arzular bilen dua ediyoruz. Züymüden gülüp dursun gözlerin, şirin olsun, çeker olsun sözlerin. Yüzün açık olsun, yağyalı olsun, dinleyenle doyulmayan sadiyalı olsun. Koşa koşa oğul arzu edecektin. Kıydılıdan olsun, boyun olsun koşa. Diğeri kıp kötürlerden edecektin. Koşa olanlıdan gidiyen kardeşi. Hormatlı adamlar, elin mihmanlar, şun Ferdar olan Züleyhan durmuş toyunna. Öylenen yedim dayılaram degençip acayip arzular bilen şu kıyasında dünün şanına uğrayan toy davranına taşıyalar. Gidelim ovadan yaşları bahtı fırsatlar bilen mutlamak için şeyle toy günü ağabeyden bahtı ünlü ve nezeminin devletli bozağına tüleyen toyda öğlenin acayip toy arzularına ayıkmak için öylenen yedim dayısı aman cuma şeyle Recep dayısının oğullarını Bayram oğlu Muradı Asır dayısının oğlu format tüleyen toy mikrofonda çağırıyor. Şeyle mehvan dayılarına da toy gününde söylüyor. Mümkün olsa dayılarını hem de dayılarını toy mikrofonla çağırıyor. Gelin mehvanlar oğudan yaşları hem de olan inatalarını şeyle davaralı ünlüler toy günüyle kutlarım. Gadalı toylayan mehmanlar, şu gün Bartulu bilen toylayan oğlunun alan gelinin vakt toyu. Böyle toyların toyu olsun. Yine toy değil bu şeyler. Serdar, Züleyha, Sürede, şu kibar aydınlıkı izleyiciler kulağımızda ömür ödeyenden sanlattırdım. Elbette семейную жизнь очень трудно, но будьте друг другу уступчивы. Кто-то из нас без настроения, ты уступи того, у кого есть настроение. И, иншаллах, действительно, индикируем, что важно, дуэлен, тойлен, артикулен отырмана Құдай. Бахтур, той круто, наконец-то дождались твоих праздников. Толя, Витя. Толя, поздравляю тебя, твоему Бахтуру. Наконец-то Возможно, счастья и здоровья, самое главное. поздравляю вас с этим конкурсом. Для вашей жизни большая радость. Добрый вечер, уважаемые гости. Минуточку внимания, пожалуйста, если можно. Сердар, Зулейка, я поздравляю вас сегодня с вашим самым замечательным днем. Это в вашей жизни второй решающий шаг. Первый шаг – это когда вы закончили школу. Второй решающий шаг – это ваше начало семейной жизни. Я хочу, чтобы ваша жизнь, семейная жизнь была долгая, счастливая и здоровая. Чтобы в вашем доме всегда была улыбка, радость, веселье. Чтобы вы нас, родителей своих и нас, родных, всегда радовали своим счастьем. Чтобы ваши дети были здоровы, чтобы вы были здоровы. Счастье
счастья вам и благополучия. В свою очередь хочу сказать, Гулечка, Толик, Гулле, тебя мама так всегда называла. Я желаю вам тоже крепкого здоровья. Дай Бог, чтобы вы, как мы с Аманом, имели и внуков, и правнуков, и правнуков, чтобы вы были, ваш дом, чтобы всегда был полон детей, радости и веселья, и благополучия. Здоровья вам и счастья, молодые. Счастливой вам открытой, большой, семейной дороги. Спасибо. Я хочу поздравить молодых законным браком, пожелать им здоровья, счастья, всего самого хорошего в жизни, не унывать и в цифре. Давайте, Ты знаешь, как я тебя все люблю. Обожаю. А мы давали, мы тебя любим, я обожаю. Мой муж любит, это я должна. Мне будет это совсем чуть-чуть, я тебя обожаю. Ben şuraya korkutlar. Meğer kutlayın çağda. Şu çağda. Растут себе есть маленькая, да, такая лялька прям чада. Ты вот я туда ты бахту. Ты же сама бахту, меня бахту. Поэтому şu durmuşta geçen oğlanlar bir çağalın geçin. Herhalde düğün bereketi şu çağalın bir kılçıştın, kılçıştın yöne bir alıp çıktın bu yöne. Поэтому мы тебя за это любим, мы тебя за это уважаем. Поэтому Туйгулы просто тебе говорят, Гуля, тихо. Когда ты топ повышала, так начала тебя это. Ты свое место знала. Это говорит о том, что ты воспитывалась в такой семье, где улы маратында, айнынан баратан мен көрімі,